مبارک شه مبارک مبارک شه مبارک مبارک شه مبارک مبارک شه مبارک مبارک شه راغلی نن پتا سو ډیر لویه خوشحالي راغلی نن پتا سو ډیر لویه خوشحالي بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری راغلی نن پتا سو ډیر لویه خوشحالي بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری بنت عبد الحمد شلا فعلا منورا بنت رحمن غني دعام خلقنا بهتارا وبنت رحمن غني دعام خلقنا بهتارا الله کړی عالمات نن یدا چادر پوشي الله کړی عالمات نن یدا چادر پوشي بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری راغلی نن پتا سو ډیر لویه خوشحالي بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری د بنت عقل خان پکور وریږي رحمتنا الحمدلله رب الله ورکړ عزت وی الحمدلله رب الله ورکړ عزتنا دعا مې ورته دا رب دې ورکړ کامیابی دعا مې ورته دا رب دې ورکړ کامیابی بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری راغلی نن پتا سو ډیر لویه خوشحالي بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری بنت عبد الرحمن بنت شعيب مبارک شاه دا بنت محمد دا زندگی غمنا وی دا بنت محمد دا زندگی غمنا رکشا بنت اقبال الدین سحر ما خام کڑی خواری بنت اقبال الدین سحر ما خام کڑی خواری بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری راغلی نن پتا سو ډیر لویه خوشحالي بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری عمل کوي د هر استاد فهر یو نصیحت با پای چرته نکړه د باجانو کړه عزت او خفای چرته نکړه د باجانو کړه عزت هر کار په مشوره کوي د مشري یو باجی هر کار په مشوره کوي د مشري یو باجی بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری راغلی نن پتا سو ډیر لویه خوشحالي بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری متمم اقبال الدین مفتی انور ډیر قدردانا مولانا سمیع الله سب دے په خلقو باندې ګران مولانا سمیع الله سب دے په خلقو باندې ګران مولانا محمد ارشاد سب ډیر دے کمالی مولانا محمد ارشاد سب ډیر دے کمالی بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری راغلی نن پتا سو ډیر لویه خوشحالي بناتو مبارک شستا سو ختم بخاری د کشف العلوم د مدرسې نشوي فاضلې فائدې د احادیث درته ډېر شي حاصلې فائدې د احادیث درته ډېر شي حاصلې تعریف
فاروق فانی در لدا کڑے شاعری تعریف عرفانی دلدا کڑے شاعری بنا تو مبارک شستا سو ختم بخاری بنا تو مبارک شستا سو ختم بخاری راغلینن پتا سو ډیر لویا خوشالی بنا تو مبارک شستا سو ختم بخاری